le tun chu mai hian David Silo thu zia kan ngai thale do nanga eiru testimony ti ani heta po kan ngai dan te le kan mu dan te po tar lang le choi choi yang u o eiru testimony David Silo ke eiru ve zeu zeu akong chu nang ni khil ka ngai lem lo he ba ka hian tham na kan ti mai ke ni lamin angai lo reng reng kan ti fo lom thu soina hi avirvel na sakhopa thabi lo hian kan nung thei viau om sin ma se testimony soi nei tur chuan akonga chuk chau hle thung nupui fanaute zo in ve zeu zeu ka chinga in fo ta ka chuan noi zoi viau chang a thleng lo thei lova kan nu hi chuan angai thei lo ngang mai MHE pi shwai tu Sunday school zir tir tu ni bokani a fel fai thup rova a thok chuak tu ber hi ka kim ki fo mai ma se kan kot kai maya shidava duty te hne na chuan namphial phualin ka chuang kai fowa max kan wa veka zonam shat vak to heklo section YMA in leitur an nei ni khwa a tholom an khonin apuk ber pola ka tangzia thowa engingi mo a ka kalve to hi chuan za ka kai viau ma se kan nu zu in ngai theilo lu tu khi aboi thak ber fati po lian pui pui vel tak tak kan ni hloma min ti ve ngai lova min che thiam viau zok ka lo din hunan chu thiam ve vek to a kanin le lo kan ram nei le kan khosak dana chuan ni khoshe chin fate laka ain thlashun om lek lek thin voi kha chu kan nu hne na ka pian thar chuan dan lowan na thok kan kol thwa te hi ka du to don lova kori thui thar tir fo le puan man to i boi pui zo zai te hi thei to don lo chume i bazar a tul to dona kan fate phaya kan da zong zong hi ka lo atang chuan kan thlin to lowang bu thengai chapa ngai to anga pangpar sepsel te boi pui ringat lo deuh hi na a inei chawa ngai to ang ka ti tang chuan kan nu hian camping alu turin minnor to ngai lo sarkara in thak ministry thara omrualin minister pakhat thian voi kha chu ka office sa mirong kol ral rola adu sakte ron soi zo zo pa chuan han omdu na mun deuh te inayem min han ti zo ka nuam ve te vani an laka kan o changa oma kan laka an o changa omboka in o ton tum reng reng in kan in ve a age masanga anom changa oma phuritani changa tam mai pathian hi chu hlataka ni antan khan ahla zok hialin karing camping kanun dan hi adik cha lo thi ve thei mai kan ni sin tia ka zun thlum le bi pi sanga chwa changa ka ngai twa chwa fo cho lai chuan ko shan lam ka hoya engenge mo pwal hi chu tam khop mai rui lo ngai te pwal camping a han lu tut la chu arem cha si lo e ru pwal camping siam se ka lu du om der chuang si lo tharau nun tui hala han om ve po hian ko shan atang chuan ko nga ping viau mai ko shan shwai tu nu pui te pwal ti angreng rongbol tu in hlan thar ti vela kan tel na tura om hlek si lo in khom pui le pokrem kan len ve lo na tur hlerin alo khata missionary lo ho appeal nei te section le branch YMA in leidu bi kan nei chang te chuan guitar te keyboard thar te ka lei sak pop popa adong tu te chun lom thin khopa kan upa te thleng chuan chu an lom to ka lo nia biak in sak chan puina kan tho nem phe hi chuan miron lu tlup tluta in khom ve zawila chu ka chang sang viau mai thei ma se an lom na le ka thil pek chuan ka tui halna a chok lek lo chu lo chu mamo ka nia chu min pek tum khopa huai sen rongbol tu reng reng ka tong lo sum hian min bom zo ka kanin chu kan renovate seka nu ber chuan ni tin o thar lam le ti dan thara sherenga kan khoi renga in lo fange thi kan nei reng mai ei ruk tham na ba ka sum bera om chuan khoya po tlatlum turin ka du le du lawa in ngata ka pian thar po shehlek lo ko shan shwai tu te chuan engengi mo chel turin min ot em la taka klipna lepeka karon piang thar ve do donya ka pian thar nulam po hi soi thamala om dikta ka om ringo ta theya diklo na dau dale ro Christian state a har sat zia thlengin o la piang thar ri lo photang